Uma Rikut Parien MDC ke Sapai Saksnyang ulalet banyak kendo ya Deputy Commissioner ke West Giant Hills hadian ba ulai yu bon teli ki jing ujor na ki kertong ki bapen kre ban apply kam hai ki kam general duty jong ki sipai kaput BSF ki jing ujor ki lapen pau ya jing pen slam ban a ya domicile certificates ka bolong ka jing don kam ka badan kam bha na ka benta ka jing pen rung kam Uma Parien ulaong balayo iya ki lain bajrong jong ki kertong baki up da ki kenta ha ka lenti ya sa general branch jong ko office jong DC ha ka baki don ki bawan na ki snong ki bajngai ringkat pat ki bahyeng hasam jong ki ula banjur baka jing pen slam kalawan ra ka jing ek bat ula Kyntu ya DC ban shim ki lat ki lenti mardor ban penjam ya ka jingkit ka bakya jong ki samla ha ka jubam Deputy Commissioner ula penthi kena ba an sabu shu ekinong tre ban penstat ya ka jing tre kam bat ba an persyang ban penthi kena ba baro kinong apply kinyo ekikat pensisha hapo asantrik unailur Deputy Commissioner ula banrap ru bashan an sapenmi ya ka jing pen benapat ba ka ba jing mut ya kinong apply kam tam ya kinong wat kam bakin IT ya baro kikat kisla ki badan kam lingba ko online hapo ka por balabu kenang ban light na kum kini jing haki por banwan Kublai pi woro nga kamwi ni skri pai pa haki ni kichisni arsni da yo chipun kijing ujo na ki kenro klot kamjo na ki katu kat ni ki pe ki pa hayato wa ka jing slam lene ka jing jinjar wo yo ya ka Domicile Certificate na po DC office kamjo na SP office da hayato wa ka ni kabanta na kalian kyo nga ta kemensen kurs nyau kia ne dalai chem wa Deputy Commissioner yang ke West Giant Hills District rengkat wa ke jingtho wa da phaklang cha Superintendent of Police West Giant Hills District ne benta wa perpat yaki wa chim kia ki ne benta ke ni ke jinjar yang ki kon control pelot ke district le ne ke jat guru yang i borok kawi ha ke jing yichem wa Deputy Commissioner ne gesni hapok ke kamera krek kam PMO na kalian PMO do kularu wa kat ibor waye wa pensmat wa period ya kini ke Domicile Certificate cha kini kuradep apply dewa penbun le ya kinokre kenang wa ugi ki usmat wa verify lene wa check ya kini application ki udah pa online cepok ke office dan na kalian UDC do kularu le wa upercang open smart la common hapo ke santrik yang diupnai wan wo yo lut woro product apply ya kani ka domicile ki ki nei benta wo yele ki ya kani ka kam constable general duty hapo ke border security force le ne BSF udauman le ni hakan rutrek nei benta ke district ke yogi karagamte hadin ki jing yecham wa Deputy Commissioner nei gasngi na kalian pionga kerpat ya ki kenro klot usnyau pha ki uman ku yecha wa hejo po uman ki ku krek chitong khnang wa kini ki uro uman ki ulai bai ulai renti the suggestion na kliang pyonga chemo ye kani ka kabu ha kwa we ku blai kerpang we kamjo wo kit bak wo kit wen ya uro kini ku pangkre ne banta wo yekun ya kani ka pus constable general duty cha ke border security force wo unang mangi tua lepha wo hejo epor wo chim gile ye kani ke kabu wo man go kam ke kala wo yo kam yo jam wo hejo epor uman gile kam kinong yeda ye keri wo maya yongi Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.